Sad ovo kad je bilo isto sa ministrom Dabrom, kao, s tog. Jeste primijetili da se moja generacija manje zgraža na to? No, onako je rekao normalno. Mislim, znate zašto? Svi su kao, joj, on je dijete učio pucati iz puške. Đubre, dijete učio pucati iz puške. I onda se ja prisjetim svog djetinjstva. Znate ko je mene učio pucati iz puške? Učiteljica Marija. Znači, 4. razred osnovne, tu smo bili dovoljno veliki da učiš pucati iz puške. Učiteljica nosi 8 karabina po školi i viče, ajde, hoće mi neko pomoć to ponesti. Da, mislim da pola mi ljudi ne vjeruje. Znači, 4. razred klinci, oni nas vode na streljanu. Mi se gubimo po šumi, znači, dovedu nas se na streljanu. U razredu je bila jedna djevojčica, Suzana, ja sjećam koju uče. Ona je bila malo sitnija od nas ostali. Koliko ona mora u 4. razredu, dok imala 36 kila bez kosti, koliko je mogla imati. Znači, ta puška iz koje smo me pucali, M48, zastavin, karabin, čisto možda će vam treba danas sutra, dugo punjenje. Znači, normalno dijete se bori s tim. Šta normalno dijete? Odrasla osoba teško puca iz toga. Suzanu, znači učiteljica kad ju polegne, vidi da neće to biti dobro. I onda nogom napravi humak iza nje, koliko toliko da ju drži. Znači, kad je Suzana opalila, pazi, metak na jednu stranu, Suzana u drugu, mi smo cijeli dan po šumi tražili, jebate, da može drugi put ispucati.